Hari ni sis kembali meracun something tinted sunscreen copy paste. I cakap jujur dengan korang tau, kita dah nak raya. Sementara ada waktu ni, pergi cepat grab biar dia sampai before korang balik kampung. Sebab apa guys? Sebab you guys need this the most later on. Especially yang ada anak, memang tak akan sempat lah korang nak beria-ria sangat kan bila balik kampung. Dia sangat lightweight tau korang. Kalau korang nak cari tinted sunscreen yang boleh cover korang punya redness, korang punya parut-parut, tapi nak lightweight, korang nak lightweight. Korang kena try something punya tinted sunscreen. I repeat, korang kena try. Nampak tak? Dia dah ada SPF 40 PA++++. Kalau korang risau pori-pori korang makin besar ke apa ke tak sesuai ke, nope. Cushion Foundation Something sama je kualiti dia dengan tinted sunscreen by Something sebab dia adalah non-comedogenic. Maksudnya dia tak akan buat korang punya liang pori tu tersumbat. Nak cuci muka sangatlah senang. Now bagi I siap makeup dulu. Korang tengok result dia. Korang tengok kan I dah cakap. Result dia memang best. Ni kali kedua I try on something tinted sunscreen and this is the result. Look. Nak bawa pergi travel pun senang je sebab dia sangat ringan and kecil.